Ke a leboha. Ke motho ya tsebang Sesotho haholo. Fela ha o bata tjena sena le ho hatsela. Jwale mo ke tla se tlailang hona teng le tle le tsebe hore serame ke mathata. Mangolong a letsatsi la kajeno re kopana le Jesu ya fodisang monna ya neng a sa bone a foufetse. Mme re makala haholo ho makala ha bao a neng a dula le bona motseng, bajuti kapa baholo ba molao le lelapa la habo. Ntho ya pele e makatsang ke hore setjhaba sa habo ha se moelellwe, ha ba elellwe monna enwa ya ileng a hlaha a ntse a foufetse. Ntho ena ya makatsa hobane ntate ena o phetse hara batho bana bophelo ba hae kaofela. Bahaisane ba hae ba ile ba mo thusa, banna ba makgalla metsi ba mo thusa le ho tshela tsela. Ba ile ba rapela lene hobaneng ba tlholeha ho elellwa monna enwa ha sa fodile. Na e ka nna ya ba ke lebaka la hore letshwao le leng le ba mo tsebang ka lone ke bofofu ba hae. Na taba ya hore o na sa tshwane le bona le sefofu ke yona ntho e ne etsa hore ba mo tsebe ha sa fodile ha ba mo tsebe. Taba ya bobedi e makatsang ke bajuti kapa baholo ba molao. Ba batla ho laola hore ntate enwa ya neng a sa bone a bue jwang. Bafarisi ba utlwile be ba bona ntate enwa. Fela seo ba batlang ho se etsa ke ho hanyetsa polelo e tlhang ka moneno wa sefofu. Ba batla Jesu e tlhahe e le moetsa dibe, Jesu a ska tlhaha e le mohale, e bo bona ba tlhahang e le bahale. Ba batla ho tlhalosetswa haholo ka se etsahetseng. Ba batla ho sala ba le matleng. Motho e mong le mong ka nako ena ka nnete o baleha moneno wa sefofu. Le lelapa la habo ba emela hole le ena. Batswadi ba hae le bona ba re ka nnete ha ba botswa ho etsahetseng ba re o sa le moholo ha ikarabelle. Wa tseba ho janele batho ba seng baholo ba le baholo maqheku le maqhekwana re ka nna ra re ka nnete ne ba tshaba hobane ba itshireletsa. Empa ha re jwetswe, re jwetswa fela ba ile ba arabela ha re tsebe e reng le ipotsetse ena. Batswadi ba hae ha ba tlameha ho kgaphatsheha ka thabo, ba baleha ba emela thoko. Tshabo e kena dipelong tsa bona, jwale ha bana thabo. Ba neng a phela le bona semonkong, baholo ba molao, tjhe ke bue ka ba morao haka, lelapa labo bohle ba neng a ba tshepile ka nnete ba emela hole lena. Monna ena o bua nnete fela, ha shabane le diqoso tsa bajuti tsa bafarisi, ha shabane le ho lahlwa ke bahabo, ha shebane le lapa le emeletseng thoko. Wa araba a re ke ne ke le sefofu empa ke a bona. Hangata wa pheta. Monna enwa o pakahatsa boholo ba Krasia ya Morena Modimo. Ke Jesu fela ya emang le monna enwa, ke Jesu fela ya tshepahalang ho monna enwa. Le ho ja bafarisi ba ne ba ipona eka ke bone ba fanang ka Krasia. Krasia ya Jesu e fanang ka yona ke e fetola motho,
Jesu ke ena fodisang, ke Jesu ya mang le moneno a sefofu. Le ha eme a le mong Jesu ke ena a emang le ena. Moneno a sefofu butle o utlwisisa seo Jesu a leng sona. Mme ha o utlwisise se Jesu a leng sona hobane ne ba ntse ba qoqa. O utlwisisa se Jesu a leng sona ha e leletswe matla a Jesu bophelong ba hae. Ha Bafarisi ba mmotsa dipotso tse ngata, monna enwa wa bulela o re monna enwa o tswa ho Modimo. Monna enwa ka ho tebelwa tempeleng, ra elellwa hore temaneng ya 35 Jesu jwale wa tlhahella. O fumana monna enwa a tebetswe a le kantle. Jwale seo Jesu a leng sona se a bonahala. A re hopoleng efangheleng ya beke e fetileng, mosadi enwa wa Mosamaria o ile a elellwa Jesu ha ntse ba qoqa. Jwale monna enwa ena o tloha bofofong ba hae hore a bone, hore a mmetse moprofeta. Jwale o sa amohelelwa e le Modimo, qetellong o mo bitsa o re ke morena. Jwale wa mo khumamela. Monna enwa wa bona ebile wa utlwa. You have seen him, he says. Jesu hantsa bua le monna enwa a re wa mona Mesia ke ena ya bua le wena. Letle le ntumeleng ke bueng ka sekwena hanyane. Father Ntai, this is a story about time, before and after, then and now, years ago and today, always, then suddenly. Polelo ena ke ya nako e fitileng le ha jwale. There was a moment you say, hona le motsotso o ileng wa re, hona le ntho e etsahetseng ho nna, hona le monna yo teane le ena, hona le monna ya ileng a o toucha, o tshwara, a o ama, ya ba o tshela mathi, o duba seretse wa o tlotsa. Maybe because there was a man who touched you with mud and light. The rest is a song. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My brother, Ntate, Ntai, babotsa monna enwa dipotso tse ngata. You might as well expect those questions. Hobane Ntate, amazing grace does not pass by without leaving an indelible mark. Grace ya Morena Modimo e keke a feta bophelong ba motho e sa tloela letshwao le sa tlhakoheng le sa phimogeng. What happened, they asked. Ba botsa, ho etsaetseng batho ba semonko, he monna ho etsaetseng Botswana. What did you do? O entseng? What did he do? O entseng ho wena? O tlhalosa jwang Ntate Ntai? Bakreste ba khabane re tlhalosa jwang se sa etsaetseng ho rona, bophelo ba rona bo botjha? How do you explain what we know cannot be and what therefore cannot be explained? O tlhalosa jwang Ntate se ne re dumela hore se keke sa etsahala, fela se etsahetse, fela re sitwa ho se tlhalosa? Se sa etsahetseng ho monna enwa a sefofu ha se ntho eo re ka e hlalosang ka mantswe. Mehlolo e meng ha etsahala re sitwa ho e tlhalosa. Ha kelelo e tlhotswe, Mosotho a bolela, tumelo e tse jwang? Tumelo e tse jwang? Ka lebaka leo, we can only describe them, tell what we know, say what happened and what we believe about it, but words are not enough. Mantswe ha lekana ho tlhalosa se etsahetseng le ho ena Ntate, se etsahetseng ho wena
ha ona mantswe a ho se tlhalosa. Motsotso kapa monyetla wa tshokoloho ho rona e ba nako eo ye leng hore re utlwa boteng jwa Modimo le Modimo ya re etsang hore re be batho ba fapaneng le tsela e ne ntse re le ka ho yona. Mme re sitwa ho hlalosa hona le teng ho sireletsa se sa etsahetseng. Let us be frank, conversions are messy. Leeto la tshokoloho le marara, ha ke na lentswe la Sesotho. Hothwe e fangeding e re badileng tatentai le lona setjhaba sa Morena Modimo, Jesu a tshela mathe a duba seretse a tlotsa monna enwa. Dipolelo tsa rona kaofela, baprista ba lona kaofela, le lona le ha le ka bua hore le sokolohile jwang, ntho e le buang ha ena kelello. Ho motho e mametseng ha ena kelello hobane wena o tseba se sa etsahetseng ho wena. Ka lebaka leo ha o botsetsa batho ba bangwe ha ba utlwisise, ba tla re ena o fapane tlhogo. Just because you had a holy moment with mud does not mean that the rest of all will stop scraping it off our boots. Ntatendai, Jesu ya o tlotsitseng ka seretse, ha ho bolele hore ka wena o ile wa bona tshokoloho e jwalo, rona re tla tloella hore re tlose seretse dieteng tsa rona. Hobane polelo eo re fang yona ka tshokoloho ya hao ho rona ntate ha re utlwisisi. Ka lebaka leo polelo ya hao ke ya nako e fetileng, ya nako ena, se etsahetseng maloba le maabane letsatsing lena. Re lelweng hore re tsapemise mahlo a rona ho se etsahetseng maloba maoba le se etsahetseng hona jwale. Welele hore kapa re lele hore monna enwa ha le ka o hlalosa batho bana kaofela ha ba khotsofatswe kapa ba khotsofalle tlhaloso ya hawe. Fela sa ka se bolelang o bolela seo se etsahetseng ho ene re, all I know, he tells the authorities, is that I was blind and now I see. Ne ntse ke le moshanyana lona ka ga lona ka mona, fela ke tsebe ho etsahetseng, ke se ke utlwa ke bitswa ntate. Ke ne ntse ke di sa ga lona, jwale ke se ke le eteletse pele. This is a better tactic, because he's talking now about things others can see and hear for themselves. They knew him before, they can see him now, and clearly he's no longer blind. Simonko, ha ba ne le sa dumele ke moprista motho enwa. Jwale a re tlohelleng hore se etsahetseng nako e fetileng le ha jwale. E be taba ya hore ke ne ke bona lefatshe ka tsela e itseng maoba, gona tjena ke le bona ka tsela e itseng. Ke ne ke dumela ntho e itseng last time, gona tjena ke dumela ntho e itseng. Ne ke phela le sebakeng se neng ke se tseba, gona tjena ke phela ga batho ba ke sa ba tsebeng. Mahlo a ka buleile, se ke se tsebang, sena ke se ke se boneng. Confess Jesus. Phatlalatsa Jesu. O ska wa mo hlalosa ke kwa mo hlalosa. Seo qetelong ya bophelo re ka se etsang ke hore re dumela ho Jesu ya fodiseng monna enwa. Hore o entse seo jwang ha re tsebe. Hobane mantswe a rona a haella. Our conversion is everything in the world of faith. It is everything he asks. So Jesu a se kopang ho rona ke sokoloho gore etsetse jwang re ke ra bolela. Ntate ntai, gona le mongwe di mongwe ne ke mo bala yo bitswang Ron Rohaiza,
ha ke bala buka ya hae o re even if we can read the books of all authors in the world talking about the Eucharist, they will never explain the Eucharist fully. A re le hang ka bala o ka bala dibuka tse ngotsweng ke dingodi tse ngata di bua ka Eucharist, seo ba se ngotseng ba keke ba tlhalosa Eucharist ka o tlala. Ntate seo se rutang ka Jesu ha se na o tlala. Fela conversion tshokolo he tla ba teng ha ra badumedi. Ntate ho letsatsi ha motho a kena letsatsing kapa mo hona le kganya e ngata, o etsa ra ska bona ntate o ira ja wa tutubala gore mahlo kganya ska ya mofatla haholo ha ke re Jesu ya tleng ho monna enwa o tla ka kganya e ngata. Fela ha tla ka kganya e ngata ntate ntai le lona shaba sa morana modimo re ska ra tutubala re bule mahlo a rona kganya ena re kene. Mme ha re kene re tla opela pina Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like you, a young man from Semonkong. Ne re sa nahane gore moshanyana enwa o tla ba fatere fela ka obane Christ ya etsahetse ho wena o fetohile. Bana beso ba ratehang, ke qetella ka hore ke jwetsitse batho kae le bosiu ne ntse ke bua ka taba ena. Ntate ntae o ntse le mopriest a motjha ba lo botsa mo tla sebetsa teng, why did you become a priest? That question is no longer important. To them, you are a new beginner, don't worry. It's not important. For them, the most important thing, and I'm telling you, in 6 months' time, you will think about this. The most important thing that is not why you became a priest. The question is, why did you stay? At the end, you'll say, guys, I did not like this. I did not like working in Zambia, Tanzania, Botswana. But it is meaningful. We stayed. We stayed because what we are doing is meaningful. Find meaning at the altar, and may God bless you.